ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ገንዘብን ሃብትን ክሓስቡን ከለዉ ኣብ ሻغሎትን ፍርሕን እዮም ዝኣትዉ። ንሎም መዓንቲ እምበር ኣብ ህይወትና ዓቢ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓሳብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዩቲዩብ ከመይ ትኾኑ? ከመይ ኣለኹም? ንሎም መዓንቲ እምበር ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ርኢኹምዎ ዘለኹም 5 ነጥብታት ናብ ሃብቲ ዝወስደካ መንገድታት ናይ ጂም ሮን ፍልስፍና ኢና ንርኢ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ክትከታተሉና እንዳዓደምና ሰናይ ምክትታል። ከመይ ገይረ ብዙሕ ገንዘብ ዝረክብ፣ ከመይ ገይረ ካብ ዕዳ ዝወፅእ ዝብሉ ሕቶታት ብብዝሕ እዮም ንደቂ ሰባት ዘጨንቕዎም። እቲ መልሲ ግን ኣብ ገንዘብ ዘይኮነ ኣብቲ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለና ተሓሳስባን ፍልስፍናን እዩ ዝርከብ። ሎም እምበር ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መምሃራን ምዕባለ ኣእምሮን ንግድን ዝነበረ ጂም ሮን ክንመሃር ኢና። ጂም ሮን ሓደ ካብ ድኻ ገባር ናብ ሚልዮነር መምህር ሚልዮነራት ዝተቐየረ ሰብ እዩ። እቲ ምስጢሩ ኸ እንታይ ነበረ? ጂም ሮን ሓደ ሓቂ ኣሎ ዝምሃረና፣ ንሱ ድማ ወግዓዊ ትምህርቲ መነባብሮኻ ይረጋግፀልካ፣ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትምህርቲ ግን ሃብቲ የፍርየልካ። ኣብዚ ድማ እቲ ሓደ ነገር ዘረጋግፀልና ሃብታም ንምዃን ኣብ ስራሕካ ጥራይ ኣይኮነን ብርቱዕ ክትሰርሕ ዘለካ፣ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ብብርቱዕ ክትሰርሕ እውን ኣለካ። እዚ ማለት ክእለትካ ከተማዕብል ኣለካ፣ ኣተሓሳስባኻ ከተመሓይሽ ኣለካ፣ ሓድሽ ፍልጠት ክትቀስም እውን ኣለካ ይብል ጂም ብትብዓት። ውሑድ ፀገማት ክህልወካ ኣይትመነ፣ ንስኻ ዝሓየለ ክእለት ክህልወካ ተመነ። እዚ ማለት ፀገማት ህይወት ወትሩ ኣለዉ፣ ዕዳጋ ወትሩ ውርርድ ኣለዎ። እቲ ፍልልይ ግን ንስኻ ኢኻ። ንስኻ ክትቅየር እንከለኻ ኩሉ ነገር ይቕየር፣ እቲ ትረኽቦ ገንዘብ እውን ምሳኻ ይዓቢ። በዚ ምኽንያት እዮም ድማ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ገንዘብን ሃብትን ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎም። እዚ ሕቶ ድማ ብኸመይ ኢና ንህብትም? ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት በቐሊሉ ዝህብትሙ ገለ ከዓ ሙሉእ ህይወቶም ክፅዕሩ ዝነብሩ? ሎሚ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ 5 መሰረታውያን ሕግታት ህይወትኩምን ኣረኣእያኹምን ኣብ ገንዘብ ንሓዋሩ ክቕይሩ ዝኽእሉ። ስለዚ ሻሂ ወይ ቡን ቀሪብኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ እዛ ቪድዮ ንዕድመኩም። ቁፅሪ 1 ምናልባት እቲ ዝዓበየ ውሳነን ሕግን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብ ስራሕካ ዘይኮነ ኣብ ነብስኻ ኣበርቲዕካ ስራሕ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ስራሕካ ትህቦ ዝነበርካ ፃዕሪ ኣጉድል ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ቀንዲ ንሃብቲ ከብቅዓካ ዝኽእል ኣብ ስራሕካ ትሰርሖ 8 ሰዓት ዘይኮነ ድሕሪ ስራሕካ ኣብ ነብስኻ እተፍስሶ ግዜ ምዃኑ እዩ። ስራሕካ መነባብሮ ክህበካ ክእል እዩ፣ ምዕባለ እምሮኻ ግን ሃብቲ ክህበካ ክእል እዩ። ሕራይ እምበር ብኸመይ መንገዲ ኣብ ነብስና ክንሰርሕ ንኽእል? ንኣብነት ከም ቀዳማይ መፅሓፍ ትንብብ፣ ብዛዕባ ገንዘብ፣ ንግዲ፣ ሳይኮሎጂ፣ ታሪክ ዝመሳሰል ማለት እዩ። ካልኣይ ፖድካስትታት ስማ፣ ንኣብነት ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ገንዘብን ተመክሮን ክህበካ ዝኽእል ሓደሽቲ ነገራት ክትሪእየሉ ትኽእል ማለት እዩ። ተወሳኺ ሓደሽቲ ክእለታት ተምሃር፣ ከም በዓል ኮምፒውተር፣ ፕሮግራሚንግ፣ ዲጂታ፣ ሓድሽ ቋንቋ ምልማድ ከም እንግሊሽ፣ ዓረብ ዝመሳሰል ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ምስጢር እዩ። ክእለትካን ፍልጠትካን ክዓቢ ከሎ ዋጋኻ ድማ ብዕዳጋ ይውስኽ። ሕጊ ቁፅሪ 2 ንገንዘብ ዘይኮንካስ ንዋጋ ሰዓቦ። እዚ ድማ ናብቲ ካልኣይ ሕጊ ይወስደና። ሕጊ ቁፅሪ 2 ንገንዘብ ዘይኮነ ንዋጋ ሰዓቦ። ጂም ሮን ንሕና ነጥፍኦ ግዜ ዘይኮነ እቲ ናብ ዕዳጋ እንምፅኦ ዋጋ እዩ ኣገዳሲ ዝብል። እዚ ማለት ሰዓታት ስራሕ ሓደ ሰብ ንሰዓት $15 ክኽፈል ከሎ ካልእ ድማ ንሰዓት $500 ይኽፈል። እዚ ፍልሊ ዝሰርሕዎ ሰዓታት ዘይኮነ እቲ ዝህብዎ ዋጋ እዩ። እቲ ናይ $500 ንሰዓት ዝኽፈል ሰብ ፍሉይ ክእለትን ፍልጠትን ስለ ዘለዎ ብዙሓት ሰባት ድማ ንሓደ ትካል ዓብ ዋጋ ይፈጥረሎም። ስለዚ ሕቶኻ ብኸመይ ብዙሕ ገንዘብ ዝረክብ ዘይኮነ ብኸመይ ንኻልኦት ሰባት ዝያዳ ዋጋ ዝፈጥር ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ነብስኻ ምስ ሰራሕካ ዋጋኻ ትውስኽ፣ ገንዘብ ድማ ከም ሳዕቤኒ ይመጽእ። ሕጊ ቁፅሪ 3 እቲ ዝበለጸ ግብራዊ ሕጊ እዚዩ 70-10-10-10። እዚ ኮድ እዚ ኣብ ምምዳብ ገንዘብካ ዓብ ሓገዝ ክሕግዘካ እዩ። ጂም ሮን ነዛ ኮድ እዚኣ ክሰርሕ ከሎ
ካብቲ ትረኽቦ ኣታዊኻ ብኸመይ ክትመሃሩ ከም ዘለካ ዝሕብር ቀሊል ስርዓት ኣለዎ። እዛ 7-10-10-10 ትብል ዘላ ክዝርዘር እንከለኻ ነዚ ትመስል። እቲ 7 ዝብል ዘሎ 7 ሚእታዊ ንመነባብሮኻ፣ እዚ ንገዛ ክራይ፣ ንመግቢ፣ ንመጓዓዝያ፣ ንመሰረታዊ ነገር ተጠቐመሉ። በዚ 7 ጥራይ ክትነብር ፈትን። ናብዛ ካልእቲ 10 ምስ ንኸይድ ልግሲ። እዚ ብዙሓት ሰባት ይገርሞም ይኸውን። ጂም ሮን መሃብ ንመንፈስ ብልጽግና ከም ዘለዓዕል ይኣምን። ክትህብ እንከለኻ ኣነ እኹል ኣለኒ ዝብል መልእኽቲ ናብ ኣእምሮኻ ኢኻ ትሰድድ ዘለኻ። ናብታ ሳልሰይቲ 10 ሚእታዊት ምስ ንኸይድ ንንጡፍ ካፒታል፣ እዚ ማለት ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ኣብ ንግድን እትጥቀመሉ ገንዘብ እዩ። እዚ ንገንዘብካ እቲ ንዓኻ ንኽሰርሕ ኢልካ ትገብሮ ክፋል እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣክሲዮን ወይ ከዓ ከም በዓል ስቶክ ወይ ድማ ኣብ ንእሽተይ ንግድታት ተውዕሎ ዝግባኣካ ነገራት። ኣብታ ራብዒትን ናይ መወዳእታን 10 ሚእታዊ ምስ ንኸይድ ንምዕቋር፣ እዚ ኣብ ህጹጽ ጉዳያት ወጻእታት ንዓበይቲ መጻእታት ዕዳጋታት ንኣብነት ከም መኪና ምግዛእ ወይ ከዓ ገዛ ምግዛእ እትዕቁሮ ገንዘብ እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ኣካይዳ ንገንዘብካ ዲሲፕሊን ክህልወካ እዩ ዝገብር። ሕጊ ቁጽሪ 4 ካብ ተፈጥሮ ዝተወሰደ ዓሚቕ ሕጊ እዩ። ሕጊ ምዝራእን ምዕጻድን ተረዳእዮ። ንኣብነት ሓደ ሓረስታይ ዘርኢ ይዘርእ እሞ ድሕሪኡ ድማ ፍረ ይዓጽድ። ጂም ሮን ንህይወት ክገልጻ ከሎ ልክዕ ከም ግራትያ ይብል። ዝዘራእካዮ ኢኻ ትዓጽድ። ጽቡቕ ልምድን ተዘሪእካ ንኣብነት ከም ምንባብ፣ ምዕቋር፣ ንቕሓት ዝኣመሰሉ ውዒሉ ሓዲሩ ዓወት ክትዓጽድ ኢኻ። ሕማቕ ልምድታት እንተዘሪእካ ከም በዓል ምብኻን ግዜ ምስ ኣሉታውያን ሰባት ምውዓል ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ብስጭት ተዓጽድ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሃብቲ ብሓንቲ ለይታ ኣይመጽእን እዩ። ንሱ ውጽኢት ናይቲ ንነዊሕ ግዜ ዝዘራእካዮ ጽቡቕ ልምድታትን ውሳነታትን እዩ። ስለዚ ትዕግስቲ ይሃልኻ። ሎም ዝዘራእካዮ ዘርኢ ግዜ ወሲዱ ዝበቁል። ሕጊ ቁጽሪ 5 ኣተሓሳስባኻ ብምሉእ ዝቕየር እዩ። መኽሰብ ወይ ትርፊ ካብ ደሞዝ ይበልጽ። ጂም ሮን ነዛ ዘረባ እዚኣ ክገልጽ ከሎ ደሞዝ መነባብሮ ክበካ ክእል እዩ፣ ንስ ድማ ጽቡቕ እዩ። ትርፊ ወይ ከዓ መኽሰብ ግን ሃብቲ ከምጸልካ ክእል እዩ። ዋጋ ብምፍጣር ንዑ ብምሻጥ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ገዛ ርእስኻ ንግድን ክትጅምር ከለኻ ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ንግዲ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ። ሙሉእ ህይወትካ ኣብ ደሞዝ ኣይትመርኮስ። እዚ ማለት ንስኻ እውን ጎኒ ጎኒ ስራሕካ ናተይ ትብሎ ነገራት ኣብ ምፍጣር ተጸመድ፣ ወይ ከዓ እቲ ዝዓቆርካዮ ገንዘብ ኣብ ኢንቨስት ወይ ከዓ ገለ ብርክታት ገዚእካ ንዓኻ ከም ዝሰርሕ ክትገብሮ ኣለካ። ሕራይ እምበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዩቲዩብ፣ እዞም 5 ወሰንቲ ሕግታት ናይ ጂም ሮን ንሃብቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም። እዚ ፍልጠት እዚ ብተግባር እንተደኣ ሰሪሕካሉ ዋጋ ኣለዎ። ሎሚ ሓንቲ ካብዘን ነጥብታት ምረፁ እሞ ኣብ ግብሪ ክተውዕልዋ ጀምሩ። እቲ ውፅኢት ከዓ ረኣይዎ፣ ወይ ድማ 10 ሚእታዊ ካብ ገንዘብኩም ዕቆሩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ውፅኢቱ ኣብ ቅድሚኹም ክጸንሐኩም እዩ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡውን ንስኹም ትጥቀሙሉ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ኮመንት ካፍሉና። ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ብምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ይረኽበና። ሰሰናዩ ንኹልና። When many people think about money and wealth, they become anxious and afraid. How do I make more money? How do I get out of debt? They are troubled by questions. The answer, however, lies not in the money, but in our attitude and philosophy about it. Today, we're going to learn about one of the greatest teachers of mindfulness and business, Jim Rohn. He is a man who, from a poor peasant, has been transformed into a millionaire and teacher of millions. And what was the secret? Jim Rohn teaches us a great truth. Formal education ensures you a living, but your own education produces wealth. Herein lies the key. To be rich, you don't just have to work hard at your job. More than that, you have to work hard on yourself. That is, you need to develop your skills, improve your thinking, and gain new knowledge.
Jim Rohn, don't wish you had fewer problems. Wish you had stronger skills. That is, there are always problems in life. The market is always competitive, but you are the difference maker. When you change, everything changes. As you grow, the money you make grows with you. Many people have many questions about money and wealth. How do we get rich? Why do some people accumulate wealth so easily, while others live their whole lives trying? Today, to answer that question, here are 5 basic rules that can change your life and your outlook on money forever. So, are you ready? Let's get started. Number 1, it's probably the biggest and most crucial piece of legislation. Work hard on yourself, not your job. What does this mean? It doesn't mean you shouldn't put less effort into your work. Rather, the main thing that makes you rich is not the 8 hours you work at work, but the time you pour into yourself after work. Your job gives you a living, but your development mind gives you wealth. How do you work on yourself? Read books about money, business, psychology, history. Listen to podcasts. Learn from human experience. Learn new skills, such as computer programming, digital marketing, or speaking a new language. When your skills and knowledge grow, your market value increases. Which brings us back to the second rule. Rule number 2, follow the value, not the money. What we spend is not on our time, but on... Rule number 3 is the most practical. Follow the 70-10-10-10 rule in allocating funds. 70%, 10%, 10%, 10%. Jim Rohn has a simple set of rules on how to learn from your earnings. 70% for living. Use this for rent, food, transportation. For your basics, learn to live with only 70% of this, to donate 10%. This may surprise many people. Jim Rohn believes that giving inspires a spirit of prosperity. When you give, you send a message to your mind, I have enough. 10% for working capital. This is money you use for investing or trading. This is the part that makes your money work for you. For example, it means shares that you can invest in stocks or a small business. 10% to save. Savings. This is money you save for emergencies or big future purchases, like a car. This system will keep you disciplined with your money. Law number 4 is a profound law from nature. Understand the law of sowing and reaping. Example, a farmer to sow seed and then reap the fruit. Jim Rohn says, life is like a field. You reap what you sow. If you sow good habits like reading, saving, living consciously, eventually you will reap success. If you sow bad habits like intelligence, time, hanging out with negative people, you will eventually reap frustration. It does not come overnight. He is the result of good habits and decisions that you have cultivated over a long period of time. So be patient. The seeds you sow today will take time to germinate. Rule number 5 is one that changes your entire mindset. Profit is better than wages. Jim Rohn. Hello. A salary gives you a living, and that is good, George. But profits give you wealth. A salary is earned by working for someone else. Surplus, however, is achieved by creating value and selling it. This means that you have to start your own business or invest in other people's businesses.
Don't spend your whole life just waiting for a paycheck. On the side of your work, think of ways to make a surplus. Start a small business, sell something online, or invest your savings. These are Jim Rohn's 5 key rules. Work hard on yourself. Follow the price. The money will follow you. Manage your money in a 70-10-10-10 system. George, remember, you reap what you sow. Know that profits are better than wages. This knowledge is worthless if you don't put it into practice. Today, pick one of these points and start putting it into practice. For example, read a book for 30 minutes today, or save 10% of your income. Please like this video to show your encouragement. Share it with your friends and family. Let us know what you think about these ideas in the comments. If you're new, don't forget to subscribe. Until we meet again in another important video, focus on improving yourself.